Azerbaycan'da ministrin orunmasarı, İtalya'nın orunmasarı, bu Ruslan Mirza Lakin Lakinovич'in yardımcısı. Assalomu alaykum. O'zbekistonda. Your Excellency, I am from Your Excellency. Welcome. Саламатсыздар, хош келдиңиздер. Баткендин продукциясы экен да. Саламатсыздар, хош келдиңиздер. Province, you can see the special herbs, medical herbs and dried fruit. Баары чөптөр. This is medical, yes. Yeah, that's I love it. For good for Ben throat. yaxshi ko'raman. Men mal olganda o'shunda cho'pdan demlab turib ichaman. Алманын Алмаға, құрмаға. This is dried apple. This is some other fruit. Баткен күрүчү. This is the rice from Batken province. Турпак деп Sizde de турпак деген аябай. this is a very good quality. It's called Үчтүн керегиңиз скраб косметика. and also we do the cosmetical preparations made of It's rice. Japonica or Indica? Indica? Indica rice. Indica деген. No? It's a local. It's a local. No, I know. But there are two species. Men ekile türün bilem de. Indica degende başkasını. Бул круглозерный, да? So this is the round Üç form turu var, of the premium. range, and this is premium class range. Для плова, для плова. Rice. Длиннозерный бул дагы. So you can see the Тез different ашка анан гарнирлерге болот. Сүттүн кабыкчасы тазаланган эмес дагы бүт пайдалуу витаминдерди салат. That's why I asked. Круглозерный, для плова. Длиннозерный, да? Үчөө ошондо. Длиннозерный. Үч түрү бар. Үчөөнү алам эске берем мен. Барып үйдөн тамак жасап. So please, this is the gift to you. Thank you. You know what? Actually, I'm from Hunan, China. We produce the. Қытайдың провинциясында бізде күріш шығарған провинция деп есептеледі. Ошон үчүн Thank you. күріштерді барын жақсы білемін. Билесиңер да ошо неме кылып. So you know good the quality of the rice. So Yes, you that's can why I asked her. test it and keep it. You know Xinjiang, right? Xinjiang rice is introduced by Hunan people. Адамдар берет. Şinjan деген күріштү. Сизге барам. This is Койлордун жүндөрүнө бул. processed. We also send our Жалалабадтын продукциясы. Жакшы, жакшы турасыздарбы? This is the dried products of jams and there are nuts. Also very unique because of the natural forest that is. This is from Jalabad province in the southern part of Kyrgyzstan. Койдун жүнүнөн чистый эмелер This is жасалат. wool Экологический таза. from sheep and this is Жайдын very. күнү салкын, кыштын күнү жылуу. It's warm in Oh yeah. winter For the winter and, time. and in summer it is very cooling, chilling you. It feels you very nice. It looks very nice. Thank you. Кейинен балдар берет бизге. Келиңиз. Another gift again to you. Thank you. Doje. Oh yeah. Yeah. 35 years old. For me, thank you so much. You speak Chinese? Хош келиңиздер. Барымдык кылгандар экен да. Өзүңөрдөн чыгып атабы? Ооба, үстөн чыгат. Жок. Үйдө падат. Оно деген Баткен. Кетиң ысыкка жеткенде дагы бар тапачка. So this is the high quality brand honey. Бул вакытлардан барбы?
Ana, tunça var. It's different in taste. Akballar. The president is Akballar. Akbaşı da cenab-ı Espartisi'nin Yesterday we talked. Thank you. Thank you. Yesterday we discussed about the honey. This one is the best. You can taste some and put it in the soup cream and then taste it because it's traditional way of hosting guests. Very good. You taste it and this is traditional way of hosting guests. Kalas'ta tuğanlar. Мындай чек мамлекеттерге чыга элекпиз. Өзүбүздүн айылдын элдин өз огородунан таза азык жешине кам көрүп атабыз азыр. Жақсы. Жақсы, молодцы. İyilik olsun. Brendi bilesizler. Alas Kırgızstan boyunca fason şuncaktan özü. Biz şundaki международный сертификат aldık. El aralık sertifikatını aldık. FAO'nun yardımı bilen ушуну азыр мындай кылып атабыз. Өлеле эмес, атайын FAO'nun yardımı verir. FAO'nun yardımı berip Yes, yes. Bular nemeye gider bizden dige? Türkiye'ye gider. Türkiye'ye gider. Makedoniya, Pakistan'a da gider. Pakistan, İran, Irak. Bizden Selpos kooperatifleri 10 mamleketke görür. Bizden kooperatifleri. Atak 25 mamleketke eksport bulup. You say we are working. FAO'nun yardımı One country, one commodity. Bir ayın bir produkte And then you can one blaster, one commodity. One Hiç kim sütünü öndürüp atабыз biz. Kaymağı öndürüp atабыз. Halkımızga қауіпсіздік. Yardım verirseler bundan da жақсы kılacak onlar. So with the support they will be eating more. international reputation. Kımızı da var. Energetik. Keremet şifa. Keremet şifa. Bu bolsa alkogol жоқ. Жозо жүгөрү тарылым, жүгөрү карнак эмесин алып таштайт. Бут кошкой коюнчу алып таштайт. Башын айдагандар, намаз окугандар дагы ичсе болот. Каттамалар бар, бул бардыгы бар. Ne produksiya var galiba? İçinde balı var. Aylardan çıkaratan Tatlı var da var. Qancha produksiya misali jilla chiqarasiz? Серьезно, магазин Bir yıl bo'ldi aka. так день 200 литров своего молока перерабатываю. У меня свои коровы, свои коровы. 200 litr deb переработка qilib, shular produksiyani magazinga berasiz. На кечке. Пьяная коза, видите, винная корочка. А это мой авторский сыр. Я на международном конкурсе бронзу взяла. It's not yet international. El aralık nemede bronza utuaptır bu. During the competition, this cheese Özünün was nemesi. awarded the bronze Ceke medal. özünün. And this is your private recipe, the individual recipe. You can export to China, but now they want to import from our neighbors. Kyrgyzstan.
Tost deyiladi. Also bread. It's also horse meat. Hummus içbeytlek tek yaktağı lisoto doğayım. You can try it because just for having the It's tasty. Tastes almost like sour milk. Quite nice. Yeah. Very good. solvay. Абдан жакшы сонукен дейт. Биякта дайым дамы сонукен, бал кошулган дамы абдан жакты дейт. No, it's okay. Very good. Thank you. 2 years later to check. Биздин ушул кызматташтыкты жана достугубузду ушул бактар өскөндө биздин дагы мамилелерибиз жакшы болуп өсө берсин. Биз дагы Зеленый город деген долбоорлордун алкагында ООН ассамблеясында болгон бүт ушундай иш-чараларга бак отургузганга дайым келебиз. I know for sure under your leadership, the Kyrgyz will become the prosperity green land. Сиздин лидерлериңиз алдында Кыргызстан жашыл өнүккөн өлкө болот деп ишенебиз. Thank you very much. So just regarding the president's agenda, 600,000 hectare rehabilitation, APOCO Korea will contribute to with Ramadan. 600,000. Yeah, that's the national target. $600,000. Hectares. Hectares. Rehabilitation. Реабилитацияга 600 гектар жерлерди биз дагы ушул Корея атынан колдоп, APOCO and Rabobank with Rabobank. Rabobank менен кошо биз ушундай реабилитация кылганга, восстановление жерлердин жакшыртууга биз ушундай салым кошобуз дейт. Кореянын жана Rabobanktын атынан. Рахмат. Чоң рахмат. Ар бир отургузган бактарыбыз өсүп кетсин. Thank you very much. We hope each tree will be growing very fast. 2 жылдан кейін Remember, that's my tree. монча болот. Tra 2 anni sarà così alto. Tra 2 anni, quando veniamo possiamo vedere che So sarà più next time alto. my colleague come, I will ask to check the FO tree next to president tree. Эмтиде келгенде фаун коллегаларымда айтам, президент отургузган бакты, фау отургузган бакты салыштыр, ортосуна дагы андан чоңураак өсөтүргөн. If you actually grow faster, I will ask her why. Сиздин багыңыз бийигирээк өсүп калса, мен анда фауга суроо берем. Эмнеге ушундай болот? So I believe they will be growing at the same height and will become. Due sono crescono insieme. So in 1 year it grows like It will grow if you give it a nice name. жакшынакай ат берсеңиздер, ошондо жакшы өсөт дейт багыңыз. Бизде алардын ушундай традициясы бар. No, they need more nutrition. Фао деп And a ат name. беремин. So the name of this tree will be FAO now. Yeah, So you FAO. give the name to your tree, please. Yeah, it's Kyrgyz. Kyrgyz. So this is Фао болсун да бул кыргыз бак болсун. Yes. Allora questo sarà il nome FAO, questo è Kirghizo. Posso dire 2 parole? Presidente Мырза, эки сөз сүйлөсөм болобу деп. Porto con piacere il saluto del governo italiano. Abbiamo partecipato con grande interesse e piacere a questo summit che si è svolto qui in Kirghizistan. Биздин Италиялык өлкөдөн сизге чоң салам айтабыз. Биз өзүбүз кубанычтуу менен сиздин ушу саммитте биз катышканыбызга кубанычтабыз. Так, внимание. Cheese.